muko na 16. Hĩndĩ igongona rĩa kũra njeki ikundi cia atumia kaunti-inĩ ya Narok, mĩhang'o ĩno ĩgĩtongorio nĩ Gavana Patrick Ole Ntutu, Gavana wa Kirinyaga Anne Waigũrũ gatagatĩ-inĩ ka atongoria angĩ, kũrĩa mathiĩte na mbere na kũrĩra ndebe thirikari ya President William Ruto. Kũringana na Gavana Waigũrũ, megũthiĩ na mbere na kũnyita mbaru thirikari ya Kenya Kwanza kumana tabarĩra cia ũthii wa na mbere icigo-inĩ ciothe cia bũrũri. Kwa hivyo kina mama mmekubaliana tukae ndani ya serikali, na nikifika kule Kirinyaga na huko upande wa Central Kenya niwaambie nyinyi mmokaa katika serikali upande wa tutam, na niwaambie pia wale wako tutam wakae wapi, na wale ambao hawako tutam wakuje upande gani, si ndio? Waigũrũ augĩte kaunti ĩrĩ na thoko cia kĩrĩu 14, rĩrĩ kaunti ya Kirinyaga ĩrĩ na thoko 13 na kilomita 100 cia rami, maya mothe magĩkinyanĩrio nĩ President William Ruto. Ili watu wanielewe, nimesikia akisema hivyo, nikasikia, nimesoma leo, watu wanielewe. Nimesikia huku mumepewa soko 14. Mimi kwetu pia nimepewa soko 13. Kwa hivyo watu wafanye nini? Wanielewe kwa nini niko tutam. Waigũrũ augĩte kumana maya mothe matikũhera thirikari na gũthiĩ mwena wa mũng'ethanĩro, gũkũ akiuga mũingĩ gũthura President William Ruto itĩna-inĩ rĩake rĩa ũtongoria wa bũrũri. Enda uanzishe biashara yao ambayo itakuwezesha kusomesha watoto wako. Na mimi najua mama akiamua ashaamua. Na bila mama kwa familia hakuna familia, si ni ukweli? Kwa hivyo Gavana Ole Ntutu, ukishikilia hawa mama umeshikilia familia, umeshikilia community mzima, umeshikilia Narok County yo. Atongoria kaunti-inĩ ĩno ya Narok matongoretio nĩ Gavana Patrick Ole Ntutu na Minister Soipan Tuya, makiuga nĩ rita rĩa mbere thirikari ĩrakurania atongoria kuma rũĩ-inĩ rwa ũkabi makĩgathĩra ũtongoria wa President William Ruto. Tuko na Masai Mara International Airport ambayo inajengwa hapa Narok County. Hiyo ni tutam ama sio tutam? Watu watuelewe. Hapa juzi Mheshimiwa Rais amekuja kuzindua ile railway ambayo ilikuwa imesemekana it was going to nowhere. Ilikuwa imesimama huko kwa Kekonyoche Ward. Saa hizi inaunganishwa, ipite Narok East, ipite Narok North, ipite South, ipite West, na iende teremuke, iende mpaka Bomet, na ielekea mpaka Kericho. Hiyo ni tutam ama sio tutam? Handũ-inĩ ya Kameme TV, njĩtagwo Wainaina wa Kiarie.